Dongmuka karong supielong MS Hanse Brother Hardware pakolat kimi kang pupon. Pangkodong oputak manja thana tumpen chirok tokame kapadopon. Inuda saiki Bharat Roxia tangka ronreben kacu enduna jok phategaan kechona. Syukuhla singno terang arong arada tum sorkar kang hon kelong lea jok rada methanga tum sitowar kaceselang. Preni phai krener kebarni korkanthi constituency ke parlo dongmuka karong supia hithi pen kahilo kilometer isi samilang sokedama towar ward number lakhai si haberam rong phararong amekar Krishno Hanse ahin pen MS Hanse Brother Hardware pakolat kimi kang pupon labangso akulat kimi kar Bangalore Autonomous Council a chairman Raju Tiswari deng pen sing pupon lapen lapuson akulat kang pupon thekapot bangso akulat an suse kaching thur thujia phan hirjume pajer tekang lapuson thak thak kar biakhe tum beha beparahin anata ke klemalong kengkam kache jordun kerang sodlang la anote kaching thur anat paprang dun thekpo pusikar Bangalore Autonomous Council chairman Raju Tiswari hin pen ningjepon kula dalong semen rod tin ita hai hui pen chenglok hem ihum kiki malong kenang sora hormu an anam kijum pen longpon jipusik kula da hem pen nang pachini dun Bangsualong Dogmoka Municipal Board Ward Commissioner Prolat Timung Lapen Salong kiti sotum cetong dun si kulat kang pupona jai megalong RDP dun Dongmuka pen Daniel Sotimung report Malong News Dogmuka long kulat an se pacin thur je pun kulat pacin thuri pun oh begi mi to mang korinang po ningarong ni puni ningarong alam ban ningarong kam lalu pulen petanggo jadi agensi dah hepo lada ke जो hardware bukan lama lokal harus marsi mana hardware bukan penceng penceng first time masih lagi ni kan malam masih kado kita lagi 40 दिन होना है baru व्यापार के मोमेंट नेली निजेलो मार्केट के काय ट्रेडिंग लो लिसी बिठे masih Karbeng tala ada Karbeng ke duit itu jenis satu market bang bena reading cuman teknik kado ibanda me po unemployment problem na solve kado ibanda joy beha hin kaja ko mangile kado kita thekang dele beha low work culture lairo work culture business low work culture laili kar biya ke tumla beha hin paprang dono ila la so putak mang le hit ben paprang bom lo paprang bom pol non la dang la hanse sao ke Krishno Hanse pan thekdulong ben aru bahini ben samsari ku la sonsi mane pejo ben paprang bo abente ani sike no doubt badak Dogmuka tahun long sini ini satu bangku itu masih dapat klaim ke ong pini la beha la dak Hanse Brothers kula ding tipon so long nang cetong tenang tipon po kali I'm very happy athe ni menarong ke Dogmuka long ke dari menarong ai somat ana parada hem isi Boreal Susi ada semua si lokusan si hardware dukan sampu pontai ku bakal kening aro basi katu kita alang lipan mana alang lipan mana teglong pen ba teglong pen mana jadi ini pona terus Pangkodong polam kaduk kabita arjulong horlo lape non lomke laso pangkodong pojok penang an rong arada tumke amek charlek bob hai bangwe laso jok rong robarlo hur chosai nang dolo pangkodong pojok kache honte tapta nang bat piglo rong arlo prakso amuni lote ka honte nang dokok titilo laso pangkodong alam kache thang hojok hampang lapen rong roba phan isi fere meme angdinganta nang ligroglo lahai alama tha sina kachirok tokjia phan preni phai kresir kebarni manja police station atum penta manja long pangkodong phak chirok tokame pamanpo
labang so je mek manja police station a OC Roman Bordalo hin pensi cepatir pipo melong manja lom chirok tok ara drong asar penceng lo tumta chetong dun melong phangkodong paputhak pache thang tap nangni phangkodong poke awe lage kapache thang tap rad tum phere nangni jongse rongarlo komadni ke project amni theglong polite phangkodong putin kokra arenga hu paso nangni sap nangni labang so ke project amuni da phan rad do an chingrung ra nep check no nebra police atuma phanle hodai non jongse phangkodong poke koipen areng hu paso ret polite rongara ratum chak ke chok che dokok pola pen phatek mate jelanta jangnang kok ta hai lasi phangkodong bo maduta pachi thang tap na tetri phangkodong po social media long tap tok tap detri posi osia hin pen than pachini manja pen junation rong pi report malong news Directorate Vigilance and Anti-Corruption Assam atoma phan sai khatum chere kalite aron repen sikai siver le chuendun pusta phatek jangnang kokji lase sarkar sai khimate officer atum chere penangan sarkar sai khatum amethang bainong long boma phita rada tuma long pen sai nangklem pipo pupen tangka ka chuendun thabatum dopi lahaya sai khatum phan kang sai ji pupen sarkar atum non ke chirok tok tang lason si prenify kre sirkebarni Dibrugarh district transport officer sai hemalong junior assistant aworeng ke claim ditimuni gogoi sai hema sai nangklem pipo pupen tangka ke enduna jok arai koma sai khatum long chingnang che lasohur lahaya tangka ka chuendun thaba dalal pangka sai kia phanta nepo lapen birta kiri dunlong ateng pulote tangka pharot roxi be ka chuendun pu bonta aron re sai ka chukle ma jok pharot roxia tangka jone phatek an chodam nang koklo lase sai kya tum chere non kali de lasona tangka ka chuendun thaba tum ke sarkar pen jok jide tahaji buse cherok to karar tum pen lamthe chipaklang po news desk report malong news Nitum arong, nitum si kachehelat, kesok yun eta nitum si la sotowar pen kachipon, nitum si hithi borbata la sotowar pen kidun, la sotowar ke arlenge thya tum ke nang chehelat dunde, la sinon towar le hinota nitum rong ara tum si cheslam nang po palama teng nilip constituency arlo chuki hola singno terang arong ara tum ta rong si thor pak pen towar kacheselam labang so arong atowar ka hinon non het non dik kalilo bonta sarkar tum ko anma kang honang ji kerap nang jia bangke kapang kreason nang dokoklo la sajok labang so arong ara tum towar ka wipen kisung chetong nang lo bang phukang wai mate election aprang ke abatai tin towar mesen long po puchak te kang bomlo bonta bang phukang wai le ki julo te rat ke kai kya teng si kisung ke chetong nang bomlo la sajok towar ke heno kilit pe gajok prenify ke sirke barni ke rong isyarat thur pak si towar chesalam pon news desk report malong news labang so towar nali tum kache salam ke komane ke thegi ding tum pen mate sarkar ma kerap doma matang te nali tum rong si labang so towar kache salam pon lo acha adu weda malong news ke langara duan phanda neli hin neli dagarong asar malo pochini neli hin ben kardom pilo kardom apang si kening je kang tung bang ke neli tum apong pu pen la so towar lam pu thak ta la non sang thak along tin ame proposal da pidun bomlo pen akit hegi dingdum handa chingki ji thanon bomlo pu wai fisita non piniar ni anta pi tang bom malam ta kating ni tong do ne ko pilon ni sita ni le tum non puta theklo ne la laben labang so lam bu thak ko non piniang bong ta ke klem nang batai thom pli le chugi dam tang tari krepli deobar ni stamni ni le tum na sona tha ko kam klem ni phanta ni tum proposal pi le wai fisita non ta thang na ta avela election a kilik hota ni le tum phan kechi chak ke du wai fisita no anda thek long na de non sona thak ka du ve rong thur pak ra thur pak ki klem nang abatai ako nili tum me klem clip sita hingno dak la imena cheleng atwa usmar tom phan lu charli pen chenglok thi kolat ke dam nang ji obathak hospital anda lasi ke cheleng leng atwa dak dholajan ro khurong phota lasi ke cheleng ritlo jai lu ke dam sita mi jelo phelo lahai ke dam ka siksa ka joni imena thurpak rat thurpak si claim nang kok apo si lan cholo ani ye lo la se ni lige ani ye dam o lo seta aprang si pini media tum ke wang per pot akeru pi lo la pen pini ni tum ke kanang sot la dak bang ke claim pon nang ya sai ke lahan lo ani si ke dam tang la october cheklo 10 tarik deobar ni lang thige wang pen osmar tum labang so lang the pen chi payok ya phan lang osmar tum bi cheleng kaddo ke ke siksak do lo ani si da paklang long lo la se labang so atowar lang the kang lum pen apot la karwar la pen alien ta lang tong et ba lang phang hu et si pini ge labang so dim se ako ke semar thulo la se sarkar sor pen pini kharap long lang bon pu la ke din chong hong lo se ta me
सरकार पे नगराब जी दर क्लुई थाई पो लाम से पिनी के नित ला डॉन मेका रोंग arat pen chingrum si pini la bangso karvar ke no la pen la lige wak la ka do be smartphone lo la se pini ni tum ka chingrum nang ke la han lo Bokajana long rakia hormu pen ino da bang phu kaching nang Bokajan rai kama sai khia tum cherok tok ke dojok penang an rakia hormu ke dam tang ani tame nepon long lo son si preni phai krenar ke barni ang krak pen dirta long si bokajana long NS39 to war pia long ke ton ke lang padopon lasa ho dimapur pen ke bang bom ihum I10 ke pang thek aphai AS05D464 banagari khangdun si kurukdun bangsa gari along pen hom phokep sob a hom la pen 664 gram heroin long pon Raikama sai khitum ben pachini pon ateng ke hithianam kuti photo chi posi pachini pon lapen la solong kachirap dun inu tabang phaphan net ingnang pon amen la ke sahabuddin lapen karimgঞ্জ sasar pochi pachini pon angtan lam kachini thulong je phan non amad raikama sai khitum arju pater tok pon bom lang hanjang langsung ben ajib sondong pi report malong news আৰক্ষীৰ সফল অভিযান অলপ জনাব নেকি আমাৰ এটা স্পেচিফিক ইনফৰমেশ্যন আছিলে সেইমৰ্মে আমি CRPF বোকাজান কেম্প যোনটো আছে CCA ওচৰতে তেতিয়া আমি নাকা এটা ছেটআপ কৰিছোঁ আৰু এখন গাড়ী গোলাঘাট ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ গাড়ী যোনটো ডিমাপুৰৰ পৰা আহি আছিলে গাড়ীখনৰ ফ্ৰণ্ট বাম্পাৰ আৰু ইয়াৰ বাম্পাৰ ৱেল্ডিং কৰি আনিছিলে 50টা চাবোন পেকেট আছে আৰু টোটেল ৱেট আছে 664 গ্ৰামছ এজন মানুহ আটক কৰা হৈছে তেওঁৰ নাম চাহাবুদ্দিন তেওঁৰ ঘৰ কৰিমগঞ্জত ক'ৰ পৰা আনিছিলে এই ডিমাপুৰৰ পৰা আনিছিলে আৰু ডেষ্টিনেশ্যন গোলাঘাট বুলি এতিয়ালৈকে কৈছে বাকী ফাৰ্ডাৰ ইণ্টাৰভিউশ্যন আমি কৰি আছোঁ বজাৰ মূল্য কিমান মান আছে এপ্ৰক্সিমেটলি 4-5 crore ছাৰ এইখিনিতে আৰু এটা কথা জানিব বিচাৰিম যে আমাৰ বোকাজানত আজি বহু দিনৰ পৰা যোনটো 39 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আৰু 36 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ কৰিডৰ হিচাপে সৰবৰাহকাৰীসকলে ইউজ কৰি আছে এই বিষয়ত কি ক'ব ছাৰ এইটো আগৰ পৰা ইউজ কৰি আছিলে লাষ্ট আমি 2-3 বছৰ ধৰি কিনে যোনটো আমি নাকা লগাইছোঁ আৰু যোনটো ৰিকভাৰী হৈছে এইটো বহুতখিনি ৰিকভাৰী কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু আপোনালোকে যদি চাই ইমানখিনি বোকাজান এৰিয়াত ড্ৰাগছ এডিক্ট ইমান নাই যে ইমান হিউজ কোৱাণ্টিটিত কনজামশ্যন কৰিব তো এইটো তেওঁলোকে কৰিডৰ হিচাপে ইউজ কৰে আৰু ইয়াৰ পৰা অসমৰ বিভিন্ন জেগাত যায় আৰু কেতিয়াবা ইয়াৰ পৰা এইটো ৰাস্তাতে বাংলাদেশো যায় ছাৰ পূৰ্বতো এই সৰ্বসায়ীটো আটক হৈছিলে নেকি এই ক্ষেত্ৰত আমি ইণ্টাৰভেশ্যন কৰি আছোঁ আৰু ৰেকৰ্ড আমি চেক কৰিব লাগিব ঠিক আছে Recho Methor Club atumben patir pipon sin knockout football championship kapathu kapang chengpong Karlitang Dhoniwell rong pilapen Karlitang kasang phangchupia men pen Recho Methor Club atum knockout football championship kapathu kapadopon Labangso kapathu prinify Chris Sirkebarni pen pangchengpong Lapen laso kapathu along dordi phopia hin Socheng constituency MSC hatching rong phare hin pen ta cherabdun Labangso kapathu nijang karebyang long Saridem MB school pathu aklamalong si padopon Labangso kapathu ke chengsi arni MSC hatching rong pharta chetong Lason si Socheng AVDC chairman Joy Singkro Pritom Rongpi ward commissioner Purnima Hanse bipen cheng lokatum ta chetong ke chengser ni lang erdang FC lapen am FC yang bongsi pathupon hamren per rostoming ti report malong news ini dak Meghalaya lo border ke dai long an so se rong atok no long same kapathu hin kang thur ponia phasini tum dak Recho Methor pa club dak Saridem ME school pathu aklam long chengpon lo nasib pini ke chengsi la banggadak lang erdang lapen am aklap ang bongsi pathu pon lo nasi ke bang jelang tamen ni tum dak Meghalaya hoy long mane long ha bang same an so se kapathu hin RDP pen litum ove ke mietum han aprangan ke poni phasini tum chisik chedang pon lo nasi aprang si dak do we ahoy ke dorat name dak rong asar pendang lok dak amondeli long kelang cari ke theke ding tum ta pin chetong ra pelo la pen tum bang ra pel VDC chairman pendang lok dak BGYM president rong pia ke haita dolo la si ka do we le tum non ke kibom le tum karbyang long tim karbyang long ACM Dr. Turam hang alang le samek kapathu hin RDP lo alang li na pin kharateng besi me ni tum dak methang homo silong same an so se kapathu hin kan turponi phasi ni tum je sekdang palo la pen ke wang jelang ove ke mieto phan same ni tum aprangan ke ponia phasi un an bor i pipon po lapen dak ahoy long ke do tom same un an nanga chirap chitu dunia phase neli MEC hoya hin pendamet chuning pono Angtan ben ke bang ke chia so joygam begam ganja bhaklem bang phiaphan rai komasai khetum keneblong
Karbi Anglong Hempi Jasemet Diporong Supi train station adung lapen Dipurong ni hanganung anat ang tan pen kebang kibe kechia so kepling serjok meme hinuno asai nang keklem penang arni pen thekpon long lasan se Dipur railway station adung kedo Joygam begam po abang phiar ring kluipen ganja bhaklem bom puchini sipatumi preni phaikres ter kebaju apor anti corruption lapen rai komasai khetum chelang si Joygam begam ahempate bok dam pen ahemalong ki ong tumura ki hormo mate ganja nep dam long lapen alang phan rai komasai khetum chipari deng Ponsi Dipu police station an ponte lopo se birta repton long Dipu pen Edinson Hansi report Malong News আমাৰ আন্টি কারাপশন ফাউন্ডেশন অফ ইন্ডিয়া পৰা আমাৰ সেক্ৰেটাৰী আছে তেখেতে ল'ৰা এজন কাৰণে দেখিছে আৰু দৌৰিছে আৰু তেখেতে আপুনি ফুচ কৰক আমাৰ আপুনি ডিটেইলছ কৈ যাব আমি কেইদিন আগত পৰা ইনফৰমেশ্যন পাইছোঁ বোলে ইয়াত গাঞ্জা ড্ৰাগছ এইবিলাক বিক্ৰী হয় চ' আমি আজি ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিছোঁ আৰু এজন ল'ৰাৰ পৰা আমি পাইছোঁ পেকেট পাইছোঁ এতিয়া ছাৰৰ লগতে আছে পেকেটটো আমাৰ এটা ছাৰ ডিপু সদৰ থানাৰ তেখেতৰ লগতে আছে তাৰপিছত আমি এণ্টি কাৰাপশ্যন ফাউণ্ডেশ্যন অফ ইণ্ডিয়া তাৰপিছত আমি কাৰ্বি আংলং ইউনিট পৰা হেৰি কৈছোঁ তাৰমানে আমি কাৰ্বি আংলঙত মানে কাৰাপশ্যন প্লাছ এইবিলাক ড্ৰাগছ এইবিলাক মানে এণ্টি ড্ৰাগছ এইবিলাক কাৰণে আমি কেইদিনৰ পৰা আমি হেৰি কি কয় অভিযানটো চলাই আছোঁ যাতে এইবিলাক ড্ৰাগছ নহয় এইবিলাক এডিটেড নহয় চ' আজি আমি এজন ল'ৰাৰ পৰা পাইছোঁ এতিয়া তেখেতসকলে হেৰি আমি মাতিছোঁ কিন্তু তেখেতসকলে আহিব দিয়া নাই ল'ৰাটোক এতিয়া সদৰ থানাত হেৰি গাড়ীতে আছে তেখেতক আপোনালোকে চাব পাৰে তেখেত এতিয়া আছে তাৰপিছত নিজেই কৈছে বোলে ইয়াৰ পৰা লৈছোঁ আমি ল'ৰাটো ইয়াৰ পৰা লৈছে বুলি কৈছোঁ চ' আমি কৈছোঁ কিন্তু কি পাইছিল আপোনালোকে তাৰ হাতত কি পাইছিলে পেকেট পাইছোঁ গাঞ্জা পেকেট পাইছোঁ এতিয়া হেৰি আমাৰ এই পেকেটটো আমাৰ ছাৰৰ ওচৰতে আছে চ' আপোনালোকে ছাৰৰ পৰা হেৰি ল'ব পাৰে এইটো হয় আমাৰ হেৰি এয়া পাইছে এইটো এই পেকেট হয় কিন্তু কিমান মানুহে ইয়াৰ পৰা লৈ আছে মানে হিচাপে নাই চ' আমি এইবিলাক যাতে কাৰ্বি আংলঙত নহয় সেইকাৰণে আমি এণ্টি কাৰাপশ্যন ফাউণ্ডেশ্যন অফ ইণ্ডিয়া কাৰ্বি আংলং ইউনিয়নৰ পৰা আমি এইটো চলাই আছোঁ অভিযান চলাই আছোঁ চ' পাব্লিকেও আমাক ছাপোৰ্ট দিব লাগে পুলিচ হওক ছ'চিয়েল অৰ্গেনাইজেশ্যন আদাৰ ছ'চিয়েল অৰ্গেনাইজেশ্যনবিলাক আমাক ছাপোৰ্ট দিব লাগিব চব মিলি পেলাই যাতে কাৰ্বি আংলঙত এণ্টি ড্ৰাগছ এইবিলাক এৰিটেড আমি ক্লিন এণ্ড ক্লিয়াৰ কৰিব পাৰিব কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা কেইজন কাৰণে ধৰিব পাইছে দুজন ধৰিছোঁ কিন্তু এজন পলাই গ'ল কিন্তু ইয়াৰ পৰা এই দোকানৰ পৰা ধৰিছে আপোনালোকে চাব পাৰে এই দোকানৰ পৰা পাইছোঁ আপোনালোকে হেৰি ফটো চটো ল'ব পাৰে ভিডিঅ' ল'ব পাৰিব কিন্তু মাইকীয়ে কৈছে কি বোলে আমাৰ মানুহ আছে আমি মাতি আছোঁ এই গাঞ্জা এই ড্ৰাগছ এইবিলাকত পুলিচ হওক আৰ্মি হওক এইবিলাক কোনো সংগঠনে মানে ছাপোৰ্ট দিব নোৱাৰে কিন্তু মাইকী যিটো মেইন দোকানী মালিক মাইকী মানে হয় মুছলিম মাইকী হয় তেখেতৰ মতেতো বোলে কোনোবা আছে আমাৰ ডাঙৰ মানুহ আছে মাতিব গৈছোঁ মাইকীটো যোৱাৰ পিছত আহি পেলাই যে টিঅ'পিৰ পৰা আহিছে আমাৰ পুলিচ চাহাববিলাক আহিছে আই চিবিলাক আহিছে তো আপোনালোকে এতিয়া তেখেতসকলৰ পৰা ঢোল দিব পাৰে কি হৈছে Itum kelang bom lagi Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta